gua Mankai Wangsu, Wanchos first convert 1975 Kristen Ajang 1975 Nagalento ka lale Informa Clark Memorial Institute missionary Reverend Loksa Amangon to 1977 missionary Loksa kom do lewang le Barigao Baptist Church ayong tukle 1978 79 mongma Deupani Mopakat Hashirusa Delanopan ABB Baptist Church ayong ang thole indole 1980 mati chupsating Baptist Church ayong ang thole chupsating Baptist Church ayong ang thole 1980 maway ku theology kale 1984 we Bachelor of Theology Eastern Theological College Jorhat sukla lewang le bang kathui le Wanchos pang tamma evangelist ang moklahay le almost 50 years we chupsahya launu to khi legung time chikap le alet dawa ani Bible theology ka nausam pom ban honai tai dawa ibu phei tam le ani ti Shangan Theological Fellowship zingang supu ani launu jopsa tata le chichang le Wanchos Christian kem to yang huba Bible zu le chitik kya ko khoma zanglam prostitute ang achang le ngol le ka nganakap le Baptist tuta mama denomination to tai lai le phat le aham le ngokya nganakap le Bible to ongka khoma Yisue khosan ko ongka le chichang to le kemnok zong to denomination salvation hai le ong le tai ka kemanganakap le Bible zu le chising ko le ozaita songsari Christian ang achang le tai le Jia baptism la daw ga Christian ecology ji character songsari ang ngol tai le Christian zai o kha ma ju o yu kha ma ju yu le ngol tai le akhole ju songsari tu so ma ju ji ma khole endole Christian tu so ma ju ji ma khole Christmas New Year speaker ang ju ajang tukle ila le mama puja hiya rangwan zamtong ma ju anchor ang ju jang tukle ining kya compromise Christian awang le taile omchak jawan jang phang jem tu ku wei song nong tai mantik so ining kya Christian bu Bible sing yung tamang gahan pak sound theological Bible doctrine apuale phang ka tai chong pang chang dawa religious prostitution launu chopsa tingani nokozamang ajang le thamkangan la le ani Shangan Theological Fellowship STF jingle alai ka jang le wajing present situation to akai le Kajinaw li ume asusu Bible College to la le sound doctrine jitik kom to le church leadership unmok la le religious situation si le amale jubai jang tai la ibu pang bai to pintu hantang kya to the theological fellowship important ang jangpu ikoma kome ani Shangan Theological Fellowship zingla lai ke chang Umang Hewan Yesus Kristus mohon salam Bangusang Singin Habu Epetamle Ani Ekama Mole
kapa tuta ni Shangan Theological Fellowship bawan le akasile namato ya ayongku ku tinglem reham Chairman Shangan Theological Fellowship ani legruma Shangan Theological Fellowship bale wangpoi bale mokpoi ya koyan ramama mole vansitule Shangan Theological Fellowship 2025 rangwa January tarik banali makhangai wangle ani letega 5 months running changpu ikule ani kom first STF Lieutenant Shangan Theological Conference ngong kan pokma May 2nd makhangai 4th May kable kome ya program ring litele ya kom first ever conference to the changpu ema kome Shangan Theological Fellowship makhangai book to tuta publish koring kan pokma arung longole authored by Mr. Mankai Wangsu Chiera ka Zankalogy dadika komeya book to tuta release koring kan pokma kome mokisale longole Shangan Theological Fellowship chemhan pokma wang pulang tentaba kome ami Christian ranglam lakla he ka phaitam le senior most leader Christianity han pangma Mr. Achong Mankai and the Reverend Chabong Oki Singana Shukle Shangan Jopsa han pangma tale rotup Singana Shuklongo kapema Oki Kangkorangai le ani Wanchos hatoma Isu Krista ranglam mapuka bola Oki hamatai lomo ka ya mohiman Cewang kule men mei, cemok kule men mei, le teke mongte tu tapai ani kome, Shangan ma, Jopsa launu le Atak tentu le kom miwok ban onai busa theological background ma, theology anole pastor moklong obatham titele, evangelist moklong obatham titele, antule WBCA Mission Secretary ma moklong obatham titele, ibu pang no tentu le ani kome ya fellowship wang titele. Kome ye fellowship wangka ka atonga Kristama singyu kamong le ema atong le deep rooted in Christ le tega ema aten le kome ye moto sato wangka changle edaile kome ya otsing singma Isu Krista rangai apu kapole khanak nu hato wanse ju kamong su mukhangai kome ye fellowship Kristama Japan tuta la anu lewangka fellowship tuta jangle edele nampang nuwe Shangan Theological Fellowship jemhe legitimate ya tuta Isu Krista han pangma ka homai ka apu ko pola pau han pangma wangka moto tuta ajang edele nampang nuwe yuan to rang yup ko pe talmo hai le ye moto satlam success wing han pangma ko chi to mo ki sala pau han pangma Yuan pa to jang yup ko pe ke pang sai ta lo ha le we bi ka nambe plan to me. Praise the Lord. Ani kem Shangan Theological Fellowship first ever conference kam book release program mo pang sa hai le te ko pang to Yuan man mun chong pha le tele pe tam le ku Mankai Wangsu Jumali Town Wanchos Baptist Church and the Light in the 1040 Window Ministry ma moklo tele yang dele kem Shangan Theological Fellowship ma convener moklo tele kue ani mole kem STF ministry han pak ma mokle haida ko mothoi la wan city le kume ani ka kem conference han pak ma mole fundraise kop ko mo khange ani ka book release scoring chokle haile tele epe tamne Lanu Baptist Church to jo sokko buku masing ne phong lo ko dawa yan le Jopsa Baptist Church to phong ang ju olam aban dawa ngan dawa yan le ya ju mom le phong lo haye yan le pe ma ashut pe le tan tham sha fellowship to phong nga mutho tai le ma pe tam le STF ministry ma mokong sa anga aim and objectives abaklak le one by one le mokisa anga mutho satlam atalo phong le tele edele kimpang nue bibi Yowan mong ti yan la kanak mong ti masyala mokisa la kay ngan ma
kum Shangan Theological Fellowship to jang yup le pha hai le BB ka bu nam phoi vòng mà you want to mention papu vậy thì mình game escape team pom sa tele boy pom sa to you want to super strong kan salam chung tapu vậy thì mình ku Mankai Wangsu kaman nu Baptist church ma pastor mo tele wani game kai pom sa you want to team nu bung paisal ka da boy ke pom sa bai jajak le chi tho thaman jai na poma tengko mungko ai yo ma le yang bangun satu ya ahibu bangun satu ya mana yang mana kena jalan pun. Pengwangma kem Shanghai na kem mungong kanak nungdosa ang Krista Salam apay tamle ani kem Shanghai Theological Fellowship the first conference kam Mr. Mankai Wangsu za kya lai zangka loje release ang kya hanpang humay mo himan ko le yawan pataman chong papu ko Miss Mankai Wangsu Shanghai Theological Fellowship mamiman coordinator post kabla le taile namjan le kem WBC office mo chube office assistant ang mona le yawan patata le taile ani ko kem shoko hamang challenge facility kya a pongwang lai pe 127 ma zange khanak shoko laka jingle hoki pangni vai chi la lai le jingla lai le shoko laka pangni vai khanak tan tan changko le ke na ka be ami kya tu nu ning le che chang le ani shoko bu pangnu lam ma me ma ma le tho to le na ida le kem Shanghai na kya shoko ham chu vai lai ching ngak man le pangnu lam ma tho to le na so ha tamle le ke mang zange ma hi ho pha le te le ato le zangka ma cha tu ang kya ho nu ma e ko le mot mok mi a ma le vai le the kya ata mo pu idai le nang ang yowan pa tho ta ang kya han pak ma calling te kya ba ma aching show le yang chang thai ning le kem shoko chu vai theology mai le anola le yowan pa mo masatang azong among ha o le kya zong adan le aka pu Shangan Theological Fellowship e yowan pa man phwa zanga le bok amola zongai ija han pak ma kem nuk nur sai vai STF ministry han pak ma jang lu ma ko hayo le sai ju ka ju ko Yesu Krista ching chaya kem nuk nur sa pe no hai amen Wang ma bang nu sa to Jowan pa Yesu Krista mongkan salam singan to epai tamle ku nga toring wang su le aman te pu ani kha ko ya Konu Baptist Church mai me thamma pastor mokla le te pu anawle chu wai kem Shanghai Theological Fellowship ma chu wai vice chairman post to la le te pu ani han pak ko mai kap ka phai tamle kuwe chongla he kya Shanghai chen bu han pak ma ka tu ta ni ele zan sai ke phai aka se le te pu ani ke chawan nu to ke me yang hu no ba khanak nu bang nu sai oma mot tho to sakan la te pu onaing chu bai chongla tai kya ani ka kem chen bu Jawan nu motoma onayang osing longga pai dai pu yedai le kem Shanghai Theological Fellowship jingkya kem chongla tai kya chanjan bu jowan pa ka ma chaphan la an to le ahamang kya han pak ma le jingla tai pu yedai le kem pang nu sa wai jowan pa ka ma chaphan la le aham bak ha kem thai ko le ngai ni kya Shanghai mot tho kem chak ma dai le anaw le chu wai kemang first STF Shanghai Theological Fellowship Conference come kemang book release written by Master Mankai Wangsu program taipu yahan pak ma chu kem pang no sai job le tan o le ABCC nam pho Wang ma jang to man chong ko pu ani kem Shangan Theological Fellowship first conference antole Mr. Mankai Wangsu jang ka loji book release korean kya hanpa jang mohiman ko le ani le kama kuman amos Wangsu Shangan Theological Fellowship ma secretary post ton la le taile antole ani kwe longkhau me thamma pastor mok la le yowan tho tha le taile where Shangan Theological Fellowship chem sungla le jingpoi ya aim and objective ba ma kwe moala pwa se le sule tai le
uthai honnot chap tukya church sanle thamang ani lakama mai thamang usingsing through doctrine apwa la ko ang azam lakama church to association to antole Christian ministries to pongang ali lakama theological studies to guide Korea agala kama socio-political, religious and economic awareness ko ang azok lakama education, health and hygiene, drugs abuse and child labor etc. Human resource development field maju coordinate korila mokang le BBT sumla le Shangan Theological Fellowship zingka changle adai le Shangan Theological Fellowship han pak ma kem no musai zangjok makhange pongbak hai le kuchi do khange BB achai kha ku nampui kumana dabaran capong reham kue tantam ja fellowship ma pastor Jesus mokla taile ta chongku kheju advisor tu taning le la antole azing le taile Shangan Theological Fellowship Conference kam cuman kayak la kadang kaloji ya babu release koring gitu oke bibi gue kem mencoba wan mah kawan satu motor belobok ku ya mau le kalau kau selitile 1985 ma paregang nakabos di ma abang mission to kangai tapka CTS le Christian Training School le puli ke kama teacher mo kang yakle lamok lengoka 1987 ma ai theology na no ko mai se le theology no Mount Miracle Discipleship Bible College ma langazam GTS course na to le 1990 lang ko makangai evangelist mo le the previous year under ma lang taban to thala to le lam ma treasure lang evangelist lang lamo la hai ya 2020 ma retirement la le secretary designated post ma le ani kap le tu reverend chapung reham bibi lemok la hain to le ani tan tham sama fellowship ma injas tang mo tai le hom ma ruan to le Shangan Theological Fellowship le ngoko lo mai se le thai ko to ai mai le chong mai ka ki ju la nan to le ring le ani la hai le ong bu phai ma ong mok ta tha to samai le Shangan Theological Fellowship ibue mai le mok la hai le ti le ngam ani no tom bun mai to le kem thai nau Shangan samai le paong ke han tong ma le ning le conference lang atung yak kale dalam mong mai bu le ani asoka anak bi bing kue yawan mutho mokla hai ke mong tam mai le mokku ko le ju ko jing we le mok le yang te lam me aku chang le ama yang ja la ong ka mong ong pe kue mok le le ya ta o ma ma bi bia ko la pa bu Mankai Wangsu chang le kue ani present launu ba preachers ma pastor mok le dai tu kue pastor mok kya zangsa azok le kya ngoina ephai ma kue mok le to kating show ong wang le khasa ba preachers ma mok le hai pu ephai ma senior ba preachers ma and le ani ekhang ga cha tan do le launu ba preachers na dai le ephai ma ani ya 2025 lang kwa ma ko me launu chop sa ba ma Shangan Fellowship le nyakan do le Theological Fellowship ma ku treasure mok le tai le ephai ma bi le ya mot tho mai le mok la sung han phang ma yo wa ne phum jam kana chang bi apola pha pu yo wa ne mo hi ma